Braću i sestre, pomaže Bog, Bog je uvek sa nama. Znate, nisam toliko mlad, ali osjećam se nije jedan dan stariji od 30. Ali, u stvari, punim se 50 godina. Ja ću biti ovdje u Savski pivnicama. Maja je menedžer u Splav Savske pivnice. Ovdje možemo da pijemo sve vrste piva. Vidite, na obala nije Dunav, ovo je Savskake. Savskake, to je mirnije reka i lepše reka i to je ovdje na Novom Beogradu. I ja kažem da ti si srdačno dobrodošli da proslavi moj 50. rođendan. Da se lepo provede to. Tamo će biti i norveški brown sir, moj majka dolazi, moj brat će da svira ustna harmonika i tako, i majka će da peka svoj hleb i prvi piće je na mene, ali također možemo da jedemo. Šta možemo da jedemo ovdje? Pa mešano meso, salate, pre svega eto da kažemo da je meso najbitnije. Najbitnije za Srbe da je meso, ne šalimo za meso, uvek moramo to. Jagnjetina. Ima svega. Jagnjetina, ako ima jagnjetine, to je nevjerovatno. Ali 5. februar od 3 sata. Ja pozovem u stvari ceo Srbe da dolazi da proslavi rođendan i prvi pić je na mene. Vidit ćemo, ne mogu da platim bruto sa svakih ko dolazi, ali neću da bankrotiram. Pa da, naravno, ali vi ste svi dobrodošli. Samo idite dole, registracije, nećemo svi da dolazimo na isti vreme i da Maja zna koliko ljudi dolazi, to je malo teško. Ali to je otvoren poziv za vaše prijatelji, svaki ko hoće da slavi moj rođendan. 5. februar, ovdje u Savska pivnicu od 3 sata, 5. februar. Ajde, vidimo se.